Kua utaina e ngā iwi o Taranaki he rāhui ki runga I o rātou rohe moana I te tai hauāuru o tika a Māui. E hia tau, ngā iwi nei e mātakitaki ana I ngā rā waho e kuhu atu ana ki tō rātou takiwā me te pāwhera haere I ngā kai moana. I naia nei, kua huri ngā iwi nei ki ngā tikanga o tā uki ki te whakarauora anō I aua kai moana. Anei rā te pūrongo a Regan Paranihi. Papaki ana ngā tai ki uta, atu ana te puehu o ēnei kaitiaki kia puapua I tō rātou taonga. The small pools, which were very close, still had kina and a lot of pupu and everything else that was there. And you'd go to many other beaches and it was pretty much right up to the bank. Compared to now, it's disastrous, really. Kua kopaua he pau tu ārongo hei whakamana I te hirahiratanga o te rāhui. Anei tētahi o ngā tikanga kia hāpai ake, kia tiaki pai ai o nā rawa, o nā taonga no reira. E rautaki nui kei mui te aroaro kia marama pai ai te āpori wānui, tēnei mea ko te raui. Mātua rā, ko tā ēnei kaitiaki, ko ngā rāwaho kē e hauhake ana I ngā hua o te moana. Numerous occasions where we've had over 200 people impact on this very beach here, and with that amount of people coming down here, obviously it takes its toll on the kai. No iwi ke, no mutu ke, no tangata ke I nei tangata ara mai ki taku tai no reira. E rei te mea no ngā apu ana e tēnei a wanga no te hāpori. Ko pā ua rātau I ngā puna kai ara kei tangana. Ko te ito o tēnei rāhui e hāngai puana ki te ruku kai moana, me te aha e tāia tonu te tāngata te kauhoi te kengaru anō hoki. Ka mutu ko te manako nui a te iwi, ka pari anō te tai, kia ahei ai te rāhui te whakarauora anō I ngā taonga o tēnei moana. Me he mea rā uitia, anā ka tutu anō. Kua whakaua anō hakai. In order for it to get back to what we used to see it from 20 years ago, it could be a long process. Tū mai rā a matua te tapu hei whakahau I tēnei wāhi. Tai rawa ki te wā kahikina te rāhui. Regan Paranihi, Te Karere.